Evo danas premijera C3 u Srbiji je automobil koji će izgleda pomeri standarde u ovoj svojoj klasi, da ozbiljan lider nastane i postane kada je u pitanju ta kategorija automobila. Automobil koji kreće i startuje na tržištu Srbije sa 100 konjskih snaga i na evropskom, a kasnije dolazi u varijanti elektro, dostavnih vozila i ostalih svih varijanti koji inače imaju i prethodnik. Automobil koji se pravi više od 20 godina, danas u najnovijem svetlu i ruhu, pomalo podsjeća na crossover. Evo danas za Citroen je lep dan, Citroen Srbija, prvi čovjek Citroena Srbije. Viktore, evo na premijeri nove C3, malo veća, mnogo lepša, lider u klasi. Tako je, to je perjanica naše game, oduvek bila. Sigurni smo da će isto to da bude i sa ovim novim modelom, kompletno novi model, veći po dimenzijama, što je mnogo bitnije, viši je dosta, ima veći clearance, tako da je u trendu sa ovim malim SUV modelima. Nadamo se da će biti dostojni zamenik veoma uspešnog prethodnog modela C3. Vi ste bili, osim što ste u toj klasi, što kažu deca, razbili sa prodajom i stvarno bili lider kada je u pitanju ta kategorija vozila, bili vrlo prisutni i veoma prodavani u klasi dostavnih vozila. Da li ćete imati vašu čuvenu, onaj vaš paket 4 sedišta i ona mreža pozadi za komercijaliste? Za početak, to je za kraj ove godine, nije predviđena u homologaciji N1, međutim, početkom sljedeće godine očekujemo da će da se pojavi taj model koji je veoma interesantan firmama zbog povraćaja PDV-a. Korporacijski automobil prisutan na putevima, ne možemo da ga ne zaobiđemo, malte ne. I dobro je što imamo i to, a recite za ove, da kažem, malo razmažene kupce, paketi opreme kakvi su? Pojavljuje se u 3 paketa opreme, od početnog U, koji je i sam dovoljno dobro opremljen, preko paketa Plus, za koji očekujemo da će biti najprodavaniji, jer je jedan optimum, da kažemo, opremljenosti i cene, do najviše opremljenog modela Max, koji sadrži sve što modeli u ovoj klasi, pa i više od toga imaju. U skladu sa trendovima obogaćivanja i unošenja sve više elektronike i pomoći vozačima u vožnji. Za kraj samo kažete koji su motori u ponudi? U ponudi je samo jedan motor, to je 1200 kubika, 100 konja, različit od prethodnog PureTech motora koji je bio 82 konja. Znači ovo je sa 100 konja i postoji u električnoj izvedbi sa dometom od 320 km. Tokom sljedeće godine pojavit će se električni model i sa slabijom baterijom, naravno i sa nižom cenom, ali o tom potom. Znači krećemo sa 100 konja. Krećemo sa 100 konja. Srećno. Hvala.